Duond bura mar UPA manitiere e botelo mar gavana ma Nyamira Amos Nyaribo owalo kendo chiwo oboke no josiasa 16 malaro kombe mopogore opogore e yiero madundo ma ibiro bagi tarik 27 dwe mar 11. Duond bura no geto laro kom od bura ma Kasipul, Banisa kod Mbeere North, kom Senate ma Baringo kod kombe mag MCA e wards mopogore opogore e pachoka. Koloso e kinde welono e log tich mar duond burano mayudore Garden City bore Nairobi, gavana Nyaribo owacho ni duond burano oikore mariwore kod duond buche mamoko mag siasa e yiero mar 2027. Na umoja wetu atakuwa pande ya UPA, lakini tutasaini na party zingine. Tayari party zile ziko willing, there are 8. Tunataka sikue mingi, tusaini mkataba kwamba hatutapigana. So that kama Kisii na Nyamira iko strong na UPA, why should a friendly party feed a competing candidate? That's the way we are moving forward. Ndio tukue tukijua PNU iko strong in Meru, au kama ni Mbasi tuachie Meru, isn't it? Ningependa kuchukua nafasi hii kuambia all aspirants na all leaders, hii Kenya yetu iko shida mingi sana, na hiyo shida sana sana tunasema hatusishi kama vijana. Ni vijana, si ndio? Na wazee kama hawapati leader, msupport vijana. Vijana